HSLC lapen HS angdeng tu makan karcho lapen chirok tokan may mesen pen kapaman pon. Hauraghat BJP Mandal Committee tumta mesen pen ingdeng Krehini International Yoga Day Katalonbo. Manja Forest Range Kapalu Langmili Forest Office adung ang nampi aseguna joner lo kang huatum inghuponla. Pini adab birta long pen kado kavya phanta me adab ke mea kardom nang pazuriklo. Tangte pini adab birta juitha. Denarong samding bearong risoi jang tumahin pen patur pi ponsi vosik ni phaing ko rasier ni ke jeng si angdeng HSLC lapen HS angdeng satlang ki una tumaphan karcho lapen lochar di ana thu chirok togame mesen pen kapachun pon. Bangso melong me phu jayan tamilik pen kachari pon a melong chun bangsar long be pen si alohi ka pachini lapen me ki phalam thi than pajur mi pon si kecheng siang deng HSLC lapen HS angdeng satlang ki un arisoi jang tumaphan karcho lapen lochar le na thu chirok togame peman pon. Bangso karcho ponalong non het jong satlang ki un tum lapen kidam tanganing kan satlang ki un tumaphan pen pangrum pon si kato kawe bangthong ke brahini arisoi jang tumaphan karcho pedo pon si anso se lochar le na thu paprang ponang chi pu matha pon si lochar le na thu chirok togame setame chathan chimum pedo pon. Lapen Nogang Gonj Alcohol and Drugs De-Addiction and Counseling Center atumahin pen chetong si drugs ke cho mate raki ke cho pen chipajok pon thek chiaphan chirok tokalam the chithan chimum pidopon halapu amelong dendaghat long mirjeng along Principal Anpartanon Hechong Global Education Brilliance Award kachipalong pon abangphu Dr. Bibison Rong Pi Lapen Denarong St. Francis English High School along Principal Sim Kram Satum ahin pen pensi HSLC lapen HS angdeng satlang ki unari soi jang tumaphan lokacharli na thu kosonsi aura dur donangchi lapen lokacharli angdeng kang tui angdeng an kosonsi kachipa un pon thek chimapu ang tonalam the than pajurmi pon Bangso may long manpeng aluhi sarpo and the Khatlong Merging College along Principal Anpartanon Hechong Global Education Brilliance Award kachipalong ponabangpu Dr. Bibison Rong Pi Lapen Denarong St. Francis English High School along Principals Im Kramsa Lapen Denarong Town Committee Chairman Pradiping T Denarong KCS Zone May Phu Barin Sart Heterang DTC along Ward Commissioner Mongol Singh Be atum chitong dun si in samjin pen may pichun Ini ladak busik ni khai goraisi dat denarong something derong risu jang dung patir pi pon pining aseng kan kepang deng lapen krehini ang deng tiun zomo bhan karchu lapen ladak jasemet tok lang mo chirok tok mai alang litum kibi pon thek pon ni lihin dan jita mining sam piklo lapen alang litum hana piru pi pajir lo lapen isi ning karong bangke lahen lo ilitum lapuson amai kibi bang genon ladak ko chote lo nang penang ani tum kachali bang anso se paprang nangji la penitum pirot heke itum yong si kachali yong sa ve prote paprang pre pula suge matha thek pen non arong arong sidami penang ana dim bang genon la puson toklang mo chirok tok mai sidami bipon lo la pen kar jo mai isi smartum han aning kirung puson mai tame alang itum puson kibi pon thek long lo pen along long sami bipon lo asini lihin bang pui pu bang ke lahan lo ilitum pirot he long ke ilitum kachar lijong si avi blodang ti ilitum la bangge itum khai la pen itum depth sitame aprang tek ti apot si ilitum kachar li po hormu bang ilitum ansu si ilitum bori ponang la lapen ilitum theklong lo nona bang ilitum kar ke bang deng hut itum kar beng long hala result di ang thek krihini ang deng la puson ang thek sidami itum theklong asi kono banga district kan pangbar lo deli tum bangka lapo an ki nopik lapo kali sitami nona bang ilitum jasemera bang ke quality education ko bang nangji ilitum quality education bang nai basi lasso ke palong je phana bang ki ilitum ladak bang ke student to mat ka boi chok che apie potom ka boi dun chok che ati char dun boi dun chok che ladak bang ki ilitum kaddo ka ve itum la rong rup ki the ki ding jonono son la riso jang to pini son la charli abuthak
chirok to mai ke bipon hala sona mai chitami ilitum ibang jilangarni chitami ilitum bipon bom nangji lanchot kali si nonoson career counseling hala sona mai chitami nilihin de sami isi ke singri kan tung lahanglo pinia son son tak son tak thaklo hata iprang anutin da isi ke mang do ma didi jeni la puson si maning tung ko apo si hala bang so career bang chim itung bang ki ong dung tung bang ke ni ko so charlie akrong si ni charlie jima maning tung ruk sita me hala ke charlie akrong bang ale tum chichini ne dereti apot si ilitum ki bang jilangarni bang ke ilitum men vocalist me pejo bang ilitum career counseling mate itum iprang kupi sigi keman kang tung ma kai kemang kupi sigi doma hala so kemang bang ilitum kiti pamanji phan isi bidi sore mate to war ke jadun hala posona mai sita me bipon polotang te nilikama tha bangeli to makhai anso se paprangi la penge charlie sami toklang mo sami anso se paprangi pusini মই নগাঁৱৰ পৰা আহিছোঁ নগাঁৱৰ পৰা আপোনালোকৰ চামডিং বে গাঁৱত চামডিং আৰং গাঁৱত আপোনালোকৰ যি ফেলিচিটেশ্যন কাম এৱাৰনেছ প্ৰগ্ৰাম এডুকেশ্যন এৱাৰনেছ প্লাছ ড্ৰাগ এডিকশ্যন এৱাৰনেছৰ কাৰণে যি সজাগতা সভা ইয়াত আয়োজন কৰা হৈছে খুব ভাল লাগিল আপোনালোকৰ আজি আমি দেখি পেলাই খুব উৎফুল্লিত খুব আনন্দিত যে কাৰ্বি সমাজত ল'ৰাবিলাক ইমান পঢ়া শুনাৰ পিনে আগবাঢ়ি গৈছে আৰু তেখেতসকলৰ ভিতৰত আগবাঢ়িবৰ বাবে আগন্তুক ভৱিষ্যতটো উজ্জ্বল কৰিবৰ বাবে যি স্পৃহা বহুত ভাল লাগিলে আমাৰ ইয়াৰ যিসকল স্কুলৰ প্ৰিন্সিপালসকল তেখেতসকলো আহিছিল প্লাছ আমি নগাঁৱৰ পৰা ড্ৰাগ এডিকশ্যন চেণ্টাৰ গুঞ্জ নামৰ প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা আহিছিলোঁ মৰিকলঙৰ ওচৰত আমাৰ অনুষ্ঠানখন আছে আমি যিসকল নিচাসক্ত ব্যক্তি তেখেতসকলক নিচামুক্ত কৰিবৰ বাবে আমি প্ৰচেষ্টা আগবঢ়াওঁ এইখিনিয়ে কম আগন্তুক এই কাৰ্বি সমাজৰ যিমান ল'ৰা আছে নিচামুক্ত হৈ এখন সুস্থ সমাজ আৰু এটা ভৱিষ্যত উজ্জ্বল কামনা কৰিছোঁ ইমানখিনিতে ধন্যবাদ laso asai ke klemelong dak samding rong youth group tum klengdun klengsar po tum se cepatir pipa asi lason asai klem pono bangke me pikalam lo asi non uwe kimi kithurmi atum benangan drugs ke jogachi hungdo lahai hui kipa veji plote lahai awareness bangke ke nangsot lo tapen loga charli paprang du nai plote lahai ke than ke mumang ka kita ke nangsot do laso teng pensi nilifanda nang chuhang posi nilis tame alom suya ta pos tame apor titi dun pen ningarong lo lapen morni eprangani ke bangjilang hudu bangke ansose alang litum lason ke klempon pa meje phansi tuning rilo tuning rite kang lo lape hala suhut mo jongsi nilis tame formation bote hala suta cherap titu dunji apen alang litum jitu ke klempon la dak Longmirjeng College principals da medak nang si tongdun lapen Nogao Rehab Center pen sitame nang si tongdun drugs aput hak drugs aphan ko somsi ilitum sumar atum kit patu chede jima lahai hui alam ke than pon awareness ki pon ba mapping alam lo ase lahai hui klem pon thegapot nilhin pensame kadu gobe dak something berong risoi jang tumhan nilhin pen turut lapen lason awareness long nang chetong nulong ke lisi kopai pusi matha nang ma pusi ni dita matha lasi lapen uwe kimi non dak something berong asor tumhan stami lam su si lasona mai aningkan wang stami beware po pusi ning arlo pen chethelo lapen nilihin doan ke thekan ke nilistami bidi soris tami pidun bompo pusi nilimata lamsi nili lamta intoni koklo Patumi wo signify encourage si Arni Ingdeng Krohini International Yoga Day Arni Pachetondun si Hauraghat BJP Mandal Committee atum pen patirpi ponsi Hauraghat Mini Stadium along International Yoga Day Talondun Bangso Yoga Day Katalon pon along KAC Border Development Board Chairman Willingson Pangcho KAC EM Barim Khonsing Rongpi Hauraghat Municipal Board Chairman Bidya Singh Teron atum Pendanglok BJP Hauraghat Mandal Committee lapen Penangan BJP songjap piatum chetongdon International Yoga Day Katalon nang ko aputa KAC Border Development Board Chairman Willingson Pangcho kethan ponke yoga ke claim pen ok pranaphan
pa misen un lapen penangana ke soke kachipa meja kongdo lasi mithanga hemlong sitami kaiketa yoga klempon polote okpran misen popusi anpon Denarong Penraji B report Card News. Pini birthday ang kang pi yoga arni pu ketalon na bangsa ni long kurang pu bajer lo birthday adang pi along pen pangbar si pinidak lakhat kep hauragat emisi constituency angkang arlota hauragat mondol committee atum patir pi ponsi pini international yoga day katolon pon asai pini tengpon lo pen ke ladak Keongdung Hauragat Mondol Komiti Angkang Arlo Bharatiya Janata Party Klembang Kubangki Anparta kaprek Bharatiya Janata Party apang aning ketok aning kehang atuben celang si pini yoga di pintalon panlo asia hoblo non apor hut ilitum labang sopir thelong mithang saikam cuki jokamang udu thelong apor kicipi nang pik ajoine eok ibia prana pan ilitum kecilana ji apor bang edure pig asila sona por hut hem dokok pen sidami apor mesen hulo polote ilitum hem tami yoga klempen eok epran kecepa phir wujia pan mati ok pan sa mesen pan ilitum yoga klem nang ji pela so yoga ke India along ke aparim pig India sia culture pasi pudam ji se halo so culture pan mat hadam si Damtang 2014 Bharatiya Janata Party atum Bharat along kacari awar sai long det penapi Narendra Modi Pradhanmantri ki bhai alang di kabor ipen June ciklo inko raisiani bangke international yoga day nang talomba mangbombo pinian ke konkrihini ke chop yoga ni lo asi yoga klem lo pate ahok pini mata nili tumata dak theklong lo ataba por yoga klem pen pinang an kontai sinen dokaya por jak yoga klem pen nili tum ing i binan bulong lo ing ibu pen mono por bang nili tum domesen son sinin tum cemat halo asi nili puntung pini yoga dia ni pen kado ko be khanta te eok epran phan cemat hapen anutin bang putin ahem tin long sidami por mesen hulo puloti molom so por minit ing koi pna minit songke pna yoga klempen ok pran chipam mesen ji phani di chuning rielam thenang tum media hoi kaling tum pen ke yoga klem no prote ilitum filo stress obesity pen dang lok ke ongdung ok epran pen ke ili ke matha ke pangching un la hai ja kongka long ponji busini dinang tum media hoi pen pachini la pen chuning ring tum Karbi Anglong pen siguna theng pita anam kithe tana theng pilo pule budeta henone lason si langmali forest office adung kedo anam pi asigun r2 kanghu gaparu hum ajo phirlo bonta manja range forest adung pen khegrun long lepu kipuke manghumi me alam binong lo pusi adung arai kedo adung pen chithan pondati Nama ke ahok lo, dan enforcement abang high dulu. Akhirnya ke government भी के लावे नहीं तुम men pakai patrolling kami sudah be ini तुम लोग अभी ला तो सुन लो. Lapan secondly bang ke shortage of staff lo. Si bang ke non jadi 15 days bak setelah mana staff opini tanang pakai hari. Lahai pen lo masih nili तुम men अबेन के तुम पाने di शिक्षा को nili तुम ता उन्हें के claim lo है daily routine का patrolling routine का काम लो वही तो हमें सब सोके ले लेते को दिलो अलामा के आर्लें के को मजूरी लो Nilitum karjulong ateng puro tante la punano la theng pikirok eranat ke la sangti gari tum si kanghupon pasi nilitum birtalong la supatana lipipui labang ke arlu chini tunde daro nilitum ta hedi tami nilitum dam ve arlu sita me bohita arnis videla recently 2 days apra hedi nitum la encroachment report pinangi pola so putha ta nilitum dam lo la so theglong lo he is long ni la theng pikirok theglong lo
Porque la santia gari long pon po bang ki nilitum nole so ben. Alang di. Tante nali tum long la da bio ge mala. Dak la bio bang ke sarthe sindera. Tante nali tum la da nali tum la petroling ge dam ke ajo tong dam ma narlo. Nilitum min ke staff ki koma join le hai anarlo ta ahut pen dam ajo ta dam lo kita arlenge koma join arlo bang dudun de bulo nilitum kaferi ta duko kasom ya arms ta avida ko hai het sike bang lang so join le mình hết lang làm làm đó là cũng sao đúng đấy hả? Ini tu arms party tu dah hả? Cuma arms agud lo kita me ni tu dah nalu dah dam lo ajo ke gari be hang thang bat pen si tu long si thap dom malalo dak sao na gi stop ta be ni thing ke atron sa do ke la bio do lan vet tu tum dam lo kita me ka hu tung ke protect mati men tu dong bang sport ni lalu la mini stop wan pom pe pa ke la gari pinang poda lalu min thing bang ke Nanti lah kanghu tuman nanti tumahin men kopi loy. Kang tu mana lo lagi nerek ko itu ke. Dah ke thang is ko sa video akhir lagi press homu phalang no pan ko lagi. Aron si lagi sigun homu ke rocks rong le non ke press homu an ke environment kirai nai hosi lagi sun claim rong pate lagi. Jere thabla pula lagi. Itum da thenglo pate lagi. Ini nerek ko lagi. Dah school sa video itu mas ko angku pen lagi. Tap press phane ko kore salam le lagi. Pari le ni nak kami dia mantap aku dengan tu enggak. Tapi penting bang dah stop do non si kebang nang jon lah. Plus ni tum tamen no hesi bang lang stop ang bonglong itu manca hanang pon lah poda. Itu ma group teman dah hai. Am sumta bila so opposite ladak lo men tum bang ke chance ten krem rong lo am sumta bila ready meeting ke la itu am sum hangka presi asul sang choti la suppose penting lo non aku wan tu la bio bang request lo non wan tu lo non tum lo ke non muni tum ladak lo aku fere tu lo am tum dro ya lo po penting bang gari ave la bad mu si sa dum bad lo si itu da pi thab ndu hile cho pon pola si dum lo dum mang la ndu le thang thai ke Wosik ni paing kore si surini ran kore trok arni World International Yoga Day pu athepi en ponsi langsumepi block ASRLM pen paterpi ponsi constituency tin penta yoga ke claim asai ke deng sonsi singhasan constituency ke parlo thiang cluster penta yoga ke claim do Josemet Vio village organization atum pensi yoga ke claim chapaterpi ponlo Labangso yoga ki claim along kachirapun lake langsumepi block ka parlo thiang cluster along ke address do anatum pensi viotin chirapun sonsi chirapun atume champatirangpi thiang cluster me pi mirati sopi thiang cluster kongchun bangpi rebika rongpipi jevika sakhi singhasan sumitra teron pi basa rongpipi devika hansepi lapenare asangho to anatum pensi viotin chirapun si yoga के क्लेम जाय में पेचन पन long Tang te pini ada pabirda bangke kang tonik lo kadoka beta me do me thak me kurwang tru